Da bismo izradili jedan ovakav kalup, potreban nam je gips. I sad ću vam pokazati kako se radi kalup za ovakve, recimo, predmete. Znači, ova tehnika se zove kvečanje. Dobili smo jedan motiv koji ćemo vrlo lako moći aplicirati na naše zdjelice. Napravit ćemo kao jedan šalung mali, što bi se reklo. Evo, sad ćete to lagano, lijepo polako izliti po svome modelu. Okrenemo ga i dobimo, znači, naš prvi kalup. Kao što smo učili, napravimo jednu plahtu, bacimo ju preko ovog našeg kalupa i, znači, samo ju lagano pritiskujemo. Evo, ovo je naš cvijet.